Hagajingan mentakasni Hagajingkot jom Chief Minister Jogi Rengkat bagi Nong yalam niam di bakher Gilasna ia meeting nadu sibeji bat ikut mental sibham kabamut lakung dulu lajan tua ya bahar kita sideng bat kecingin ren hakane kecingelan kabalong semutunan kabagi ajimut bat borok kini nong yalam jogi niam ki bakher ki berpau ya kecing konsen jogi ya kani kacing jia le ya yong ni punya cimpang uban nakawi kesni sawi kesni unang kiu kat banang di kapur bumta da bawe ki jemput adin bagi syong la sani bahana berkata na kalian jom ke government rengkat dan bat kecing ajmut lang jom kini ki nong yalam niam bakher ka sorkar kelarai minta kesni ba ya katu kecing play ya ki mane ki jaga mane play kami lampu agak kat sautrik jom kudu benai la postpone baru kani kan continue hadu bangin da penting da kumwepa wat la shisha na kalian jom sorkar India kalasya ya ki worshiping places ban sedang ban play na mereka praktik tenrai hawidei baka sorkar jelam negara rengkat bakin nong yalam yang borok ke beberapa ngilai simlam ya karai mentang kasni ba ngin tempat play ya kijaka manile thau lagi kijaka manile play jadi borok tak hadu ba pensabete da kuweta kita deki rai di musim kene kecane yang SOP ngabanibo kibabun kilapia kalau dia kau milah ready teknik hadir berikan kemudian kan di situation kum bakal menang hanya kejelang ni kalau jomi kiri mendiru nayo yang salah ke balong positif dan nak ada nak yang jom kinongelam yang bakar kikren bahasa bagi seluruh yang ketika rai jauh surga ban pleno ban ai rupiah kesuki hakmat jomi kiong milah bagi tenrai hadir kejadian keren kejadian terjemur maki baru majoriti berapa lah dulu bahwa naklen surga dan sim jagaran ban empat play yang dijaga mani play baru apa berjalan mereka ini hadap bagi tertidur kita. Give on prevention is better than cure. God forbid ngim expect bahkan one kat community transmission. Tekum kalau kita hadisya ni suatu bahaya. Dan mereka kini ki responsible leaders jom kini yang ki bakher ki balang ki bakher. Take your share lah jom kecing sengau joki. Badiakan itu community lomba ki kisim yang feedback nalaki jom kirim joki. Nah kata kita rak harga seni harga jingelang begitu, but nah kata orang yang jauh surga mennen lasim dikerai unanimously, but yang penting akiru harga bapak kiru kia semuhun yang ada decision, kabangi call back, yang itu decision, kabang ngilang sim harga santri, nak mendapat pleno yang bisa kamane play hapo harga santri jauh lebih naik. Mereka